Одоо ийшээ явж байгаа хүмүүстэй танилцъя гэж бодлоо. За энэ сууж байгаа хүн болохоор манай хоёр хөгжүүлэгч байна. Энэ манай очроо өнөөдөр маш гоё хувцалсан. Манай мөрийн багийн хөгжүүлэгч байна. За тийшээ явах юм бол за манай болдоо ах байна. Сайн уу болдоо ах. Шинааны минь. За манай төгсөө байна. Энэ болохоор өнөөдөр монитогоос авсан цамцаа өмссөн. За манай аригч байна. Тах байна. Сайн уу? Бэлгүй ахаа. Хай. Бэлгүй ах өнөөдөр зориулсан цагаан цамцаа өмссөн байна. За манай занаа байна энд. Энд чинь манай тэмүүлэх хараа суучдаг гинэ. Таж хайтаа суултаа. Манай Батчимэг байна. Нэг хамгаалахаа сайн уу гэрээ. Хай. Бэлтгээгээ бэлтэж байгаа тийм манай боёо шиг байна. За тэгээ орчныг харах юм бол нэг юм гоё амар хөөрхөн чимгэлцэн. Нэг юм хаус байна. Ийшээс өөрөө юм бата. Гот гомэ. За бүгдээрээ доошо буугаад өөр хүмүүстэйгээ танилцъя. За шатан жоохон харанхуй байна шүү. За манай үйл ажиллагаа ерөнхийдөө ингэж эхэлж байна. Тэгээ бүгдээрээ угталтын хундаг баянаа аваад. Батцдаг байна. За өөрийгөө танилцуулаарай. Дахиад танилцуулъя дээ. Та бүхний мэддэгчлэн батцдаг байна. Вайны жум машин. За манай 1-р ширээнийхэн энд сууж байна. Хамгийн гол нь надад ингэж яваад одоогоор ийм юм шиг жүрсэн байгаа. Би ч гэсэн өөрөө бахарч чинь та дээрч бахарч чинь. Цаастаа ч гэсэндээ энэ угаасаа би залуучууд хэлж байгаа. Манай залуучууд өөрсдөө хөгжүүлж байгаа. Тэгээд хичээж байгаа гэдэг нь өдрө болроо харж байгаа. Тийм ч бас би ч гэсэн бас өөрийгөө хичээж хөгжих ёстой гэж бодож байгаа. Бид нар одоо 150-200 болно. Тэр зэрэг хаус олж авъя. Офис олж авъя гэж ярьж байгаа тийм. Тэр мөрөд би их баг ойлгоо гэж бодож байна. Тэгээд энэ бүгдийг би ганцаараа хийж чадахгүй та манд байгаа учраас энэ бүгдийг хийж чадж байгаа шүү. Та бүхэн маш баярлалаа гэж хэлье.
Одоо бид нар хоолоо идэх явж байгаа шүү. 이제 밥 먹으려고 하는데 밥이 부페식으로 나왔는데 어떻게 되는지 모르겠어요. 지금. 보기만 할게요. 아 여기 갈비찜 같아요. 갈비찜인 것 같고 불고기 이거 불고기인 것 같고 일단 장유리예요. 장유리 나오고 그리고 또 이제 이거 뭐라고 하지? 셔틀가. 셔틀? 몽골에서는 셔틀이라고 하는데 이제 다르게도 표현할 수 있을 것 같아요. 근데 좀 작네요 생각보다. 어머. 와. 맛있겠다. 이건 맛있겠다. 자 브로콜리 샐러드 또 샐러드 세 가지 샐러드 여튼 샐러드예요. 그리고 와인 마실 때는 꼭 필요한 치즈들 햄이랑 몽골은 햄이 진짜 맛있어요. 햄 꼭 먹어봐야 돼. 한국에서 좀 많이 비싼데 몽골에서 러시아 수입을 해서 좀 많이 이용하고 있거든요. 그래서 지금 이름이 기억이 안 나고 있거든요. 이름 기억나면 제가 그 밑에 자막으로 써놓겠습니다. 모르는 숨겨둔 비밀을 너에게만 말해줄게. 겉으로 보면은 상상도 못하는 내 모습을 보여줄게. You're so sexy, 넌 원래 섹시해. 사람들이 잘 몰라 억울해. My brother, 내 눈에는 보이네. 오늘 불태우세. I'm so sexy. 이젠 더 이상 감추기 싫어. 나는 원래 I'm so sexy. 감추려 해도 할 수 없어. 나는 원래 I'm so sexy. So sexy. 아무리 감춰도 어떤 방향 될지는 우리도 원해봐야 하는 거예요. Найгуулгын онцлог ажил нааш харуулан өргөмжлөл мөнгөний чангалаар шаардлагатай.